umbheda wakhe uzafaka omnye umbheda yini regardless ukuthi ngifakile hayi zwana phela tasi kanti wena umfazi wakho wafaka wakho umbheda uzafaka omunye yini hayi consider nanxa ngingawufakanga singalala phansi alright amapholisa amazahambe uyathatha umbheda lo it's okay lalela wena amapholisa amlila izakuyathatha umbheda lo ulethe sawokushena umama simbisele imali yakhe sazi public auction the highest bidder athatha umbheda lo bona utasi sezathi dinga umbheda wakhe sezwana noma lini ukuthwala ingone yamadongile ulethela sezwana yini uyawuthwala ngoyesekhaya okunye kwini wena zawutshela ukuthi umfazi ungamsuspect afake ikiye afake unyoko uyangena lapha noma laya kambe esikahlini ongapheli sikwazi ukukwanisa khonokho silaba abafana beguru sikafonela kathesi uyanini silaba abafana basegogo bafaka unyoko sibona ukuthi umuntu olayo uyahamba njani asakutshela thina sinomsebenzi la kwenu asikhulumi lamahule phela wena nxa usazibathi umfazi uyahula faka ikiye lawo futhi nxa sifuna siyakufaka futhi ikiye hayi wena ngubaba hayi sitsho nje amadoda avunyelwa but wena athi usulomnye umfazi hayi awukabi naye hayi angabi naye ngala mfazi mama ichamani can she prove that hayi zwana das nxa uhlambile wena mfana nxa usedare lami wena nxa lo muntu la sawunika i-solution bolo lisoja nyaka soja nyawaza ndi mina lami ngisoja nyawaza masuthi uhlamba ko banjena nzima but wena nxa uhlakaniphile ungabonzi i-count nxa ulobunye umfazi onayo umama uyabhadala hayi la mntwana laphana siqabeni ABCD lalela ABCD lapha ngikona lo makhombe sesukuma wena sela bafazi ongifuna umbona ngambona uyethi wena wami lo a very intelligent, diligent, strong, transparent, open. Yes. Lo ungambona izinto zakhe uyazenza ngabumshiyana bangakutholisa yala bakhaya lo nguyethi wena wami ugayela abafazi abangu 5 umamsipha omnye eMandonge unesemendo unyezero omnye Gomora kuye kumabhandi 5 omnye eJombe store esigabeni zakhe lo 5 amadoda lawo abatshela okwenza benza mina labafazi abangu 5 balandele mina inkulu yabo ndi 5 abona labo omama ngabaphatha kalibona lo yihuri yethu ni frima lo le 7 yabona uluwa nomfazi umajubane lomfazi osikuya lomfazi enavathu lomfazi ekhaya lomfazi sembale 5 eJombe elokuze okwathi umfazi omunye kujoyina ihuri yethu but waphatha hayi lokho nyakuza lokuleke bamulethu lefuthi ya boyfriend ya lokho nyakuza Banyana mamazala ukuthi mina ngimbhadale hayi zwana phela love mababa istudio ungabanza ngefout ungabofaka abantwana babantu ekejini mama lona sakutshela ukwenza elosisamambe lona lapho la one needs to be free umbheda andizubuya buyana benza public auction wena la ufuze uvisit ekhaya regular phela asonzimile lo la legacy ufuna ukulungiswa
ulegazi lifuna ukulungiswa ulegazi lifuna ukulungiswa ulegazi lifuna ukulungiswa kodwa khonokho yiko kuzasinika amandla ukuthi okuningi sikuyile okwembheda okade sengawuthwala namanzi ukugoqela le izilaleli phansi umbheda uzabuya ngabanza ngomzi public auction yawo lokho till done hayi bezibenzise kubhadaleni ukubhadala vele ungatholakala okunomnye umfazi lapho ohlala khona yopay amadoda wonke condition ukuthi phela hayi condition umfazi yena engekho hayi una wena ngoba mazile because there is a marital agreement yes zana phela kulomsezwana that ye ngoyipha masa wayefuza umlandeli lapha ekhona hayi lalela yiyo ama-conditions akhona lokuthi la wayebalekile wayesezwile ukuthi kulomunye ukukhona wena ngawuhlaniphile ungabokhonya ingani ubhuti wakho wayizayo wazana umntwana losisi wami la after some years wabuye ebhadala inkomo zakho neme ngabe ngizithatha ngamangani masana andiyo wakhweyana bakomnaka kayizayo uyayizayo nje bampengo umntawo wakhe phela wayezatasi umntawo wakhe manje yabo thina savuma wani wona ungasiyela okomnyaka ngakutshela kanti umthesi phela ngabona ukuloku yabo wafaka ikhiye khona baba wathola ku-right plus kathi wena ndlovu ungabe ufuna sikhulume usedale but enawo wena mama umbhedala ovuze ubuye ngami wena nomngakho likhulumelana kuhle ngakungaba le isho naleyo ukuthi njani njani ukuthi sizakhuluma la ndlovu afaka ithokeni yokuthi hayi khe libone lapha uzomisela uthando kuthanda abantwana kabafuzanga bakhule bedubeka abazali bekhona unobayi angikholwa ukuthi kuright but sikuzwele sesiqedela uyaphela ngomhla ka-26 26 i-last 30 yakho ekubuya lapho umphetho uyabusubile but la uyabusufisite kabili kathathu kanti khona sisezwe ukuthi ungabe yawo-regular ekhaya khona ngalobo umama lo like we told you ukuthi ufuna ukulungisa lokho kunengane namhla sofuze ekhaya emfazini ithenge ibhurela lelipheka ukukangeni lidlela onke emkhaneni why sakwalela idale wena ula inkomo yobhatata kungenzeka ukuthi ngingaye ngedala why uyemsenzeni imaphi ule yipromise ye-girlfriend uyinkonja wena uyakubulawa uyakuyandeke weekend mama kuba uyabuya sezwana sevulile siyahlangana lokho kwakhe lokho thina silomsebenzi lakwini thina sabhuku thina sikhangile abantu bonke abagcoba la ungambona uflatelayo siyamthumela umfazi wakhe elokuzeni ebuthongweni siyahlangana leko thina vele iko umsebenzi wethu lo siyakuthumela umfazi wakho wena majoga siyakuthumela umfazi wakho ebuthongweni flatela kuphela umuntu usezishabani ngalo zamphupha uyezwa yini uyamthola umfazi wakhe ebuthongweni ekumeleni lokho bekwesikuhlanipheleyo lapha kwalo wamfazi lapha edalela akazi umuntu wakwalo umfazi lapha yabe ngayisimi yakubhejela majoga nginkalakade bona majoga ungawufuna ukubona mbheja yakubhejela wena yalo umama lo namhla yamthumela ebuthongweni wena njengawe ngifuna ukukuthumela wena ezishabani ngola angiyakususpekta wena hayi wasala kuvala uhamba utawala pha wachikomprena ungaba komprena ndela umthumela majoga mukadzi wakhe kuphi yanzi yathini izose isokola kuyendekala iwe majoga
kamera kanjani sawutasho ona it's okay siyabonana wena uyevisit ekhaya ngeweekend andinamba zami lazo ufone uclick uthi ubuyile yeah hayi vele i-marital monitoring yona leyo izolo ubuyile walala ekitchen izona umbheda phela mna uthi lala ekitchen mina sensithi ngiyavuka ngilungisela ukubuya ngapha Kutoze kuphele wena sofu. umuntu eselele ekitchen hayi Kutoze kuphele. amasotsha lawa Ngoze nengatsho njalo ngine lokhu uzeniphelele hayi lalela inkulumo siyalisa. Tasi utsho nje uthi hayi ukukanoka wena nto mama wamama wena ngawuhlali phi ngawuvusa la ngawuhlali phi mfana phola njengoyihlo uyezwa phola kathi udlongodla ngosuka vela imule leyo phola sifike kuhle ha uzwile mina phola good ya sabonana mhla 26 next akungenela abasemnyango lapho utaphiwa sibandana Amos Mbiki Baba